taliyaha ciidamada Itoobiya qaybta Jubbaland ayaa wuxuu horumar uu ku tilmaamay doorashooyinka aqalka hoose ee ka soconaya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose isagoo ugu baaqay guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan amniga si ay u gaaraan horumar. ዛሬ በጣም ትልቁ ደስታ ነው በሶማሌ ምድር ላይ ማንተ ሶማሌ ዱልኪሳ መጁበላን ፈርሐሰን ፊዓን ያ ነበት ፊዓን ባፊሰን ይነብ ሽማግሌዎች ወጣቶች ሴቶች ያሽናጋ ገብዳha ሁሉም በሰላም ምርጫ ያካሄዱ ነው ያሉት እቲ በደረሽድ ይተወገለን ይሄ ደግሞ ትልቁ የሰላም ምልክት ነው እንታስ ነው ሐድ አርኪሰው ነበት ዋህ ከኔሲው ነገ ደግሞ ከዚህ በላይ ሰላም ይሆናል በሪና ተንከበደን ነበት ወይ ነው ቆንከርታ ወለደ ስለዚህ ሁላችን ጠንክረን መስራት አለብን አናቡ ኦልባ ኢና ነበት ኢና ነህሎ ኢና ሽቀሰኖ ኢና ለረባቡ ለክስማዩ አካባቢ ህዝብና ለአጠቃላይ ለጁባላንድ ማስተላልፎ መልእክት ቢኖር dadka Kismaayo degan ee Jubbaland waxaan sheegi rabaa ሀገራችሁን dalkiini ከነበረው ግርግርና ሁካታ 20 sano ay ku jirteen burburka hadda inaan shaqeysano ወደ ሰላም እየተሸጋገራችሁ መሃል ድልድይ ላይ መሆናችሁን ያመለከተ ነውና hormar fiican baan socono hormarka fiican inaan socono nin walba wax la rabaa gacan ይሄ ጀመራችሁት ወደ ብርሃን ጉዞ ወደ hala መመለስ የለባችሁም shaqadan aan shaqeysanina inaan gadaal noqono lama rabo horay inaan tagna la rabaa እኛም ከጎናችሁ ነን annaguna waqti kasta garabkiina waan taagana ልጆቻችሁም ከስር እየተነሱ ነው ilmihi imaanta koraysan bari horumarka inuu arko la rabaa ነገ ትልቋ ሶማሌ ትገነባለች የሚል ተስፋ አለን in la sameysano inaan hagaajidaan rabnaa እንደ አምሶም ያለን ተስፋም ይሄ ነው annagu amisom waxa fikirina waxaan aamsanahay waa intaas ትልቁ የሶማሌ መንግስት ይቋቋማል Soomaaliya ተከበደ inuu horumarkanta አልሸባብም ይደመሰሳል አልሸባብና waan baabiinayna ወደ ልማት እንሸጋገራለን annaguna horumar waan gaari ሰላም ሀገር ይፈጠራል wadan fiican waan heli karnaa